twasakijira kujibetu bonso tulonda mpinjeu babunyi mioyo kulukulu bwa kasai ketu kajibishi kakenda bishi tujibwa kujikisha moyo mubibishi mukasai lelu tujimunganda njika ni mwani tumukwabu najiteja koko fumu wetu hao mukalenga mwana kama jina ngani ndi mukalenga kabempensa ujingani ndiyo mwa kubimenyi ba ntanda yanga njika ntanda yanga njika kadi mwa betu jeni tuji muteritwara yanga njika kubiro kibiro twasakijira wabunyi muchako kujingani mama ndi administrateur wa territoire assistant pinye mujimueba mujimukai bon meme ndi mwamekele mianda ya bulombo di ya kabukolo mianda ya chididi ngafiki hamwaba mwina hakabukolo aho ji mushindo wa kushikisha nzara sujano bujimi kajinya tuke bakwenza majimi mu misoko yetu batututamanga kajumo na hadi batoka balwa kaba batutamanga to byabatoka byokumpala byetu byabaluba binyanguka muyimu bimuita bunyi chikisu chita bunyi hawo mwandao mushindu kai utujibwa kwenza bwa bintu abikushika bwalwe wose ujumwimanye na malo akabukulu ujumwata mahanga jikakai bwa kushikisha bintu abi anyi bwa kukesha bintu abi bwa nchehetu kumpa twasajila mukalenka mwana kamba ndimushadikani hatuvwa mu Kasai Oriental kala bwa ndimushadikani pinjeo twetu beno nganda njika tukadi mulomani alors hatuvwa mu Kasai Oriental wa kala kuva kwenyezeka mieza bu kudi malo akabukulu abunyi nguveno tuvanenda umsangwa wakabigirisha banfumba makabukulu kubalomba ne kubahesha dijani bidibishingani chakumpalampala bangata balekelela bantu bikala bakijela bantu mumisoko yabo nanga ngaribiye bwa mijimu yakujima bokutanda balo bwachingani balo tuvoni lutatu Kasai kakala bavo bakabiklani ki chuva die bajamko kapinje boku yuksana ni Kasai mobuni na bwa kavuka bidibina Kasai balani zala kabachika bidiye batu akumsangwa waka lomba banfumba makabukulu kulomba ba bimanyi ba territoire ya yonsi ya mu muvo mu Kasai Oriental kakala kubalomba ni bamona bwa kuikala kuhehijila bantu badibiye mo kuya kumalo amajibu bya chimo hatu havupu kukosolola Kasai mumbitu wa bisatu twetu kushala twetu ku province wa Lomami utu jinenda mpinjeo bya fukwenzekani ba commissaire spécial batu vanabu musangwao wa mukalenga Patrice Kamanda idi ngumba jenda ba kimanyina kabidi habobu bwalo bwa kwamba ni budimi chidini chabu yeko ba kuikala bwalu bwa habwabu anyi bwalu buvoni chaba kuikala buheshi bo mushinga ku bukalenga bwa province bavo bigene ni priorité des priorités nakuna shadi ba commissaire spécial baloko hita bobu koloko belele mikanda kushala bo ba gouverneur kushala ni vice gouverneur Kamanda ni vice gouverneur Kazadi bavo bimanya nanu bwalo byamu mokabiji jibaji bukalenga bwa bulo bushika tuye twete pinje ba mfumba tujinabo pinje ba province wa Lomami ki mukulompa Sylvain Lubamba Mayombo gouverneur wa province ni udimu muto hanyima mukulumpa Edouard Mulumba Mujandam mini mishindu yons mbimenyi na habwalo bwa budimiebu bamba ni budimiebu kihan budimi ki chonsu chutujuma kwenze bwalo haji jifujoji ninzala ko kwena mushindu wani muntu juma ku udibwa kwenze bishika kwena mushindu wani muntu juma ku ele meja kutanta jikai mwanji ku kutato kibwalo kai we mutangila we umufuma kuma ya kuka nani ya kukalelo hajo hita hachikuyi bisegalo sula da bagaje madimi ali mwabao gouverneur Mulumba a vice gouverneur Edouard Mulumba mikatusu mabe akujatu udujim dimadimi abuni we mubanda mu kutamasha banzemu ancien ministre wa nani wa agriculture ministre Chinza bavon Chinza kapi we muloma ba udusana ni madimi enda abuni bya momo kabini bana betu bako abajim nanko we muteleja mu province wa Lomami hatujitetu mpinje wa chana makwambile we mwamba ni uya mu 20 km kunto joka sana madimi honorable rapporteur Eli Kasangan umo ku bidima bya binen tuna kwamba ni mbangata chintu bwalu bwa budime bu babuteka bu bwalu buteka mu lutondo bwa ku butangile ni disu jitona ja haba kibol kai chikondo cha shajechi ba didi Mukasai mu ba yemuna ni Mukasai ni mulo mami mu babikile ni cha moyo mwabo
chamo mwa ba chivo chini chivo nzalas bafika basangana bwani ndundu wa matala ujini 1500 mamwenda mwambola 1200 hadi umbuga mwa ba uhingana kumbele bwani iya tenteka ngamisatu uhingana ba mwambile ni enshi chinoni ngama mwanda mukulu chamo ichi mwaba hadi uhingana ba mutentekera ngamisatu uhingana bamani enshi binunu bibidi chamo ichi mwaba baba ngin chamo mwaba muni hadi ba kwambile walo moyo juku bazuka ngiye bien sekini havunganda nshika chamo ichi mwaba mbujimai wabwine udi uheta ko kuhenda moyelu ku bintu bidi badi makunganda nshika mun chivoka butu alkai mo misango malum sango nzambi mwenza ngasa bwani nchika mukenda kana kumbushima ta chimaini we mufika kwa moto makuhashima bihehela nakangwe wanyi bintu ya tuvya kibolka ibudimi kichintu cha nsongo menemene nanku tukavo babi kijishaka bidi bafumba makabukulu twetu meme bumenyi malo akabukulu ni mfumo mwema nyinyi wanganda nshika wakumpana pala bwala meme ndichi ndonda chenda administrateur wa territoire na nyuma nyini tuva bayikila ni bana betu bashile shilangana wakubambile ni tukala ati kuchibanda tetu kusonsole wala bantu tukala kuchibanda hanyuma hachu chachi kubambile kabijibwani bikala bakijila bantu badi baya mumiso kuyabu babakijila bim badi baya mo kuyakajim babakijila bim kadi badi bubasoma nabo mumiso kwamu bikala bonso basoma bim bwa eu yokuchibanda muko abu yokuchibanda kakuyibwa luto hanyuma hangundi bidi anyisatu bwalo kwetu kune kunganda nshika tukajini matala ngondi bidi ngondi bidi kumbana akadi muma kumbana bwa bantu kuji nanku tukubambile ni bantu bonsu bikala baya kuchibanda watu kala ni chakuja bwalo hatu ni chakuja mubidi wetu nawe kala bimi tukubambile kabijini bijibishinga ni bana betu bonsu mutuli basoma miso yetu yikala ni jitala bwalo miso yoga injitala lato me bonsu twende tunyema kananga le anyi tuyuma kala tenda tubanda ku bilumbu bya bito angata ngondi bili ngondi satu tubete bya kuchibanda to anyi tulumwa kala basomba benze bilumbu bya bienze ni twenze chimwanyi hatu tumwangala mwabutu basomba wa chibidilu tuya hakuwabu bienze buni tutubangulula kabiji kuntu ajishilu kwa kuma ngi tusomba bishani tutubangula viwe tuja jambedi ubangula wachana jibaji twetu kibadi tutukala tujimisha alors watu tukwenza mudimu yetu ya madimi tujitetu wala twetu kune kutibabijima mu province walo mami mudimi aba mihita bunyi yako yemune kima bantu kina chibanju kumudima to twetu bajuka ne mabeba ku yakatoka binda nawo monani hatu tum sabukana maya ku kasekya to ni mutu tukafika binda byonso ambi ha bya munda mutubi kabibije moto teba juga ne mabeba ile nshila wamba ulubije yo bwa ku yakafika batangela badi ba ku territoire wa olo mami le musheferi wa mutombo mko nasa ni binta byonso ambi ha obi kabibije moto bala bantu badi badima bayini tuma 25 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Moni uji mujima bikola mujima kala mujima hectare biji. Kibo ababi dima balo bo chinga nsi mujima bo to ba kubianze. Kwa sana muntu mujima hectare 5. Tijima weto ajo makubianze. Bi hawo bionso biji bwash. Nanku kibalo kai bivo bijinga ni twetu mutu jitusombe mutu kwambila bantu ni bijinga ni tuikala muntu yonso dima basomba mujitalala. Ba chikese chiju hetawo chijani jitalala. Chijani lutuolo mubunyi bwa matu. Nanku bihaho bidiko mu province wala bidiko badi dishinga dia ko ke baba tetu dishinga ni ba investisseur tu dishinga ni ba fermier baba nen ba biya benza ma projet mienzo ya mabuka ngalonzo boya ya mishinu mishile shilangana ya hajibiya ba monani ba gouverneur ba province ba gouverneur ba autorisé bo ba secteur wa bo intervention tout cas intervenir hin tu ba so chao chao bonene bishi kunganda nshikanye kuluba wanyi kulugutanyi kumwena ditwanyi kukamijani enyi eshi henyi hadi bumbwangana mwa baya benza mujim katoto bena nganda shikabi tujini jishenga dia anabalo tujini bihahu bihita bunyi dibishenga bwana hanu janu nui hadi ba investisseur badi baso ko investir malo amadimi badi dijinga ni bihahu badi biya batoko province ba monai ba gouverneur ba province ona gouverneur ni mena momekele mianda ya malo amadimi ya dimuna adiloba ni jitanta ale bahinga namwe bayemu nemu mweto mu nganda shikem tumunangana nabo bilonde shile mikeshi bato hesha ku di province to baleje ni mwabo no mwa ku ya kenza nani mpohwa to ngata wetu mnem tujini inspecteur agricole du mom tujini inspecteur territorial wa développement rural ba du mom d'abord pour votre information ani ba ku kumanyishe bu bwani territoire wa nganda shika tutu basomba bumwila ngela meje kumpala kana chimwa kushala umwako balo modi banganda shika to benza plan d'action bani plan de développement wa territoire wanganda njika ujini plan de développement una kwamba ni ba investisseur bo balo baba hesha autorisation ku di province
bo ba fika mwetu munemu tujini plan de développement twanga tuba hishi mun tangila axe itukaje bana ni nyoye axe prioritaire tujina yi nyoye. Alors si vous le voulez mona ibantu ba kuno accompagner mboba ba accompagner benze tu dois faisabilité anya ba longa mala ba ko monani aha ba ba kwenze chin ha ba kwenze chin ba kwenze chin bien swabi OK c'est tout sécurité hati chitangela buku bibo abantu ni bintu twetumbula matadi wa kunganda njika tuditayaje twasakijila kaji chilumbu cha muntu ke bamalaba usanga mfumo wakabukulu mwesha bulaba hina ukwikala bulaba bwa muntu mukwao twenza matuku abijasa to bulaba bufu abenda bilumbu bijuka nenu buba mfumo bumu wewe bumuji muntu ujimu malu a ujutana malu akabukulu chieta kai shinu tunwa tuna mwaba utuko se chilumbu achibishi to nimanye ni diba je muntu wiye mufikila kutuji hadi mufikila ku province walu province sikimwe na malu onso hadi mufikila ku province bon jigije di ujali amikanda yenda bamuita bila hadi uweka kutuji twetweko bina kwamba ni tujitwangata badi bomekele mianda ya mishile shilangana bilonde shila lo sekelu di ujuwiye uke bamwa kwenzele yenda mijimu ya madimi ya bulobi ya dikuna jamici ya diensa nungu bion so abia turutumo yesha bantu bari mwa kumushindigisha hawe babo bakwanji kulonga ni chituru tuke bakwenza china echinchin kwenza machinga turutwenza tutwenzela henyi tutwenza ni banganyi chiti chibin cha muntu uyiya ufuma ningu chinsansa uyiya tumvo ni ukadi kwa mwanzangu ukadi kwa mpoyi motolekela kumbele kwa muntu kampanda bakadi to jibadi udimu wakufika hamwaba udu sanga na hikala chimvundu chikavu ho cha konseku we uyiye kusomba hamujili kalwe mubanyila kutuji mbanyila kuli province mufika kutuji tudi twanga tabantu tukuhesha bantempi anye bampilo batuji nabo ba muteritwaro ngandashika bari bamanya malimi na bihaho bya malaba mbamanye ni chao cha mwaba kampanda chijini makeike cha mwaba kansanga hadi jitalala nangujibadi hanu junuye bo bari badansira kwa mini to anshi yatu ya nuya to bakwamini echi sahu echi chijini bilumu bo hadi chini bilumu kabane mukata kutabani wewe somba ho to ba badi mo galana shibantu ofila mikalo tinjeu mwabu dike bakwanga tawo ha mwingale ni kiha mikalo katwena mwakuitabani wewe ya webu muntu muyiye makwense mijimu ya ditanta uyo kabwela hamujilu anyu kabwela hamankini na banku kusumato tutukeba mwaba ujika hai bantu bafuila mikalo to jibadi hadi uyo benza étude doit faisabilité non étude doit faisabilité nous jigija alors bajibanga tana ni nujinu mona na pinje ni banfumu ba mwabao ni benantanda ba mwabao ba notable ba ho bwalu madimiawo bari babikela mu français ni les terres des communautés locales madimi adimi kala bantu mukabukulu meko abu matumba abu bionso abinga abo mukabukulu karkwana makofika hamo abo abenda wa sangana bulaba buikala ni bena kabukulu babu bego bankwenza ni mijimuto udumwisha bena makabukulu abo ubamile ni bakalen bulaba yebo asana bwenu kwenza ni bobo ni mbwetu nangu twetu chitujibenda na chitujibenda ni mijimu ya ditanta tushinga mabeni twangata ko nasha biha hun kaminae 400 hectares anyi biha obinunu binae 4000 hectares mwana mujimu tutwensa ngowe bo bari bangata mabango banu hesha ento bwachabusho bomunu ke bokwenza nangu tujijinga ni tweshaye mukele wetu bena kongo wayai bena ntanda balumani bakashi ebubu alumbwenu izipaka ngagence wenu wajitumina na mabuki kumazuwa amai agence eu uju sangani boku Dallas mumatunga masanga a Amerika muchimenga cha Dallas badi bano ambwila majitu enu onsu na sha mashini enu babifikisha ku Kinshasa mpwila mambu na sha muchimenga cha mbujimai kuchikapa na sha kukananga malandi wanshinga bionso ebi mbwakunu pepejela jambulisha bana benu badi mukasai badi ku Kinshasa na shimyaba mishila shilangana mukongo wa mungalata izipaka udunu kwachila mudimu kumbukila ku Dallas kumatunga masanga amwana wa mwena Amerika echikichikondu cha bobu mwa bwa bena muntu ba mukala bakamwe bwa kujula kasai bintu bienu bionso bya kupana bumujimanga alondapu byamu bya kujimanabi mashini anyi tujendelandela ni bikwabo bajiba nwambwila bintu ebinunku kakuiluta tuto banu twajila bipankabi twambani banu twajila bilukasa bwa États-Unis, Canada,
France, Londres, Paris ni bibenga biko abu bia mu France ne tutwadija mudimu mu ngondu mu isambombo ni ngondu wa mwanda muteketa jilongo lolai bwalu tujitunu enzela mudimu mowela bianza bikila itatu kadima Alex kunomba eyi kusangisha umwa kashonyi kama ibidini dikumini nai kashonyi kama chitema ni makumwanda muteketa numu kashonyi chijengu kama mwanda muteketa ni makumia nai Izipaka kumpanyi wenu wa sur wakubenga Izipaka muloji wa dilowa bwetu tetu bonso majitu etu badiba twambwila wanu kudi agence Izipaka kumbukila ku Dallas mu États-Unis toni ku Kinshasa mpwila mambo mumbu jimai wa balengela chikapa cha mansamba nikananga malandi wa kujinga Izipaka agence wetu tetu bena Kongo etetu okay balubuyim nangu kala bantu bakadi baji mbasa nsubuhamya binu nokeba kwenze mijimu mbaye kuji mbajini madimi abo mabinu nokeba kwenze mijimu mbamunyi na ho nuji numva ana nabo mushindu wa chinu jumu wakubahesha bwani bumbuka mwa baba nushila no banga jenza mijimu yenu bajilekele nge bwani diba kabiji mayini mu malo eto amalo a malabeto akumetu ujusana ni muntu juwi wavunyi uduye wenze mujimu uduju hakwa kari mbwele mu malo akabukulu ikutumanga fuma bakalenga mbangani baba amba ni neno ko nina bakalenga to to wewe chini muvile midimu yako tanda karuka din to abambe na masengu nango neno bene mukaya bula bebu nango babene masengu to dibadi umbu kumuchuvu mwendela kadi muchikwawo lisanse wani haji ni midimu yako tanta ujuyenza mujumvu ngana ni bene myaba bwabita baba kwesha mwaba hadi bamana kuita baba bakwesha mwaba wewe washadi mushilangana nabo weba mujimu kajanu wakwenza yeba mijimu yuju mwendela mwakwenza mwaba imani kakwa kala luta toto bana betu babunyi na shibaje bumbuka ku muma bimenga byetu bahingana ku misoku bakalo mamyaba ya majimi nibikwa badi bahete ntatu ya mushindo aho yabunyi badi bahete bwa sana muntu ukaji wasanga nyini mfumu wa musoku badi bafuila nimbo kalenga wala kumetu si bwalo bwa kalenge bumani hadi bwa kufuhuru nangu jusanga na bwani wasanga nyini kuje mufikako ngwa muntu ujika yuhetana ni mfumu wa musoko to anyini ngwa muntu ujufuile bukalenga ni mfumu wa musoko nimanyi ni yeka yimujitu ala bimpa to ujuji hauka ukadi mubwela muchizubu cha bafuili ba makalenga akabukulu udi hauka henda ritu udi kwa boba amani kudimvita nungubani ewe kubaye ne mibetu na suju mu mona benso abijibile la lutatu balka jibe jiji muntu yemu ya hamwaba yemu jitu ala bimpa bilonde shila kende la kajimu ende c'est simple akala ni lutatu lo abunito malo amanga mini toto bena mbula mataji katumanya manga to kadi mukabukulu manga juko adiko ko bwachenga bastu tumona uhawkani ho mbaka ya muntu nteta mukolo wulu muntu wafu mukolo nungunungu to bitu bamona myabituji misoko yakumeto mana nashukuchi sasa si kujimbasu tisansa kujimbasu muna ni muzambi mujikapopo kwetu kuneku ntete divarie manga menza buni bakwa barabige mikwa misoko barabige labo ni mama jimu kali kwetu kuneku si manga adinko nguni sansu chinsasa ngwa kujibwanga babigila ni mbasu ekwe ku muzambi mu babigila ni kapopo kujewe bwa bwanga bwa kwa babigini kapopo tetu kwetu kuneku kutujini manteta ni matunso ndani kwa bintu abijiko kayimanyini biabuni bidi musansu wani ujuba kusangana ebi babienza bwa vengeance anyi bwa kusombwele bubi bwenza anyi kufika usangana ni moyi mubi lukinu chana lubabu muntu wafiki hamwaba wadimi budimi bwenda bunena neno bena musoko no basomba matu konsono no ngana no ni mala pinjewu wavu henda mwamba ni mema ngende di mujimu hano jina mwana matalenda wadimi matala ni byomba ni nkunda byonsu kadi uno wabintu bimpa luko kali kukwata kikumuka yebwa bwa lukini sujumutele nanku tuba sonsola habwa byo binabi ubabela karikatu yana musindo ako ben ku sonsola to wasi mayini mbiense buni bafoni nzambi biense ni mbenze ni biense bo bibiweka koko walu bantu bavuji jikoka biji kusambila kama na bantu baye mu bitanda byonso abidi ni ma impact ufika ko kumiso kusana bantu baka totetu jibena nzambi bako abine benda balekela bavani mama nga bahaka wona ntote tukabalekela manga banga tabafila mujisambila babiosha mona muntu shala muhehele ujumanya bya mama dukoza tujano ni kajisi ujumanya ni miaba mabutu jibakolela
ani miso kitu jitukolela ijini ai malela adi mashila nani réalité miko kimbo kinchi simbiaza muso mbele na shimuntu manyeni mema nji wabena nganda nshika bena kampanda bena nungweo mema nji mukwanga mwina kabeya mwina nungu mema nji murundi mwina nungu muntu ujini chaba kumanya histoire wako eno wani wajitunga jeno haru kuyimumanya to muni ujini kapakasha twasakejela ujuma wakula bimpa bantu bonso mbakute deja bana betu bonso batulonda mundonga mwetu kwetuka kujimini ni chola wetu kaibule na kaibula kaji menjibu mujilu nujibumva kichini mwenzele bintu ebi bwatumanya chitishebe ya Kasai bitu twakulebi bihehela bibyumvuika na shamanga jikoko kaji nzambi utokoko ntungambila bana betu bakwa kujima strategie kudi mishindu ya kuhita bio byabi kutumpika bio byabi difficulté tatu ya nganda njika ulilomba chini kujibana banganda njika na shabana bamwina ko babaki bakwambulisha bana babamuka sai si dimanye ni mu kudiluta tulutu dibaheta mu espace Kasai pas seulement nganda njika ni lo mami kudiluta tulutu baheta mu espace Kasai luta tulu angile ça c'est simple donc bwa kumbuka mabe kufika nanga kala wana kabantu bumbuka kunganda nshika bayo kananga bakanomala bakananga bumbuka kune kubiye bahitaba yakatanga bakanomala ma weekend kajilelo yo kakwena mushindu do bakumbuka mabe kufika kunganga kumbujima ça fait problème bakumbuka kumbujima kufika kananga ça fait problème bakumbuka ku kananga kuya ku ena kumbujima kuya ku lusambu ça fait problème donc ça c'est un problème pas les moindres alors tu dis bwa kwenza bwa ni espace grand Kasai parce que toi tout monde munganda njika Dimaini mundu mitano wa shade, je pense mundu mitano batangila tiji muchaji kicha 2019. Kuvukwenze kani symposium national mwenze kudibena inera sur le développement wa espace Grand Kasai. 5 provinces ya ex Grand Kasai. Ivo mwetu mune munganda njikemu. Kujulomba ja inera. To munyini kuvubanto baba ibalo to. Kwa ba lo bwachinga nyimbo aske kaba voni kuvomia ba ivre yishinga ni bangata ndeka makutulo kunganda nshika to fale benda hanshi kubi kumashini kubi tukutuku tibalo kufika ndifika bavo bafika ni luta tulo abunyi bakwa abuni kimba fika to walu miaba ivobu wa hakwamba kuhitanjila ya mine na makuyukuita bakunganda nshika c'était un problème luta tulujulune na mena lujulwani tujijishinga dia kude bwani banje ba désenclaver espace Grand Kasai boba tetu bafika ku niveau wa ku désenclaver espace Grand Kasai bidu tu permettre bo makwa malu onso amahehel ada hehel bona shiba investisseur ya mtu luka ku mbujima imalaba bakuyaka fika ku nani bakuye kwichila ku nganda njika kuyaka fika ku kanyama ça va lui poser un problème oye muso kwichila alors que ho hunjila bihehela udutu luka ku mbujima le même jour kwichila ha nganda njika hamtangi la ku nani bole sekalo kwa mtombo mukuleko ujire trouver mukanyama ujin songalum tatukai ya bansongalum mushindukai wa bansongalum kuya kumpala oui absolument bansongalum ba kutanta buya kumpala bwanyi mema bumuntu mulonga kalasa chintu chine na chansongo se kwanji kulongolola condition yabu anya environnement wa bansonga nguba fikisha muchitu hachani balonga kalasa kimpa bakalonga mubimpa kabichi mu condition mimpa ndio manya ni mwetu mune munganda njika kacha ukadibidi mutu biha chila kujiku bana badi tunga badi bela kumeji mwakulongolola ku condition ya kalasa mujiba kadi ya bilongelo bishile shilangana kibu mushindu di nani mukalenga abe Apollinaire Chibaka ni projet wende jitunga tulasa c'est presque partout mwana wadi tunga kabidi docteur Miteo utumu nani projet wende walunkongo nani aspect wende walunkongo utumu gagner marché à pouvoir central kilo kuibaka ko kutulasa tutanu munganda njike mtu atune na to atwimpa dibadi ni mujare kama kulompa wakoneme kibo bikola ki vice gouverneur Edouard Mulumba Mjandam we muye mubakwanja aja na usangana kalasa kibaka ka bloc ciment bumbuka no hanshi to ni kulu kalasa kibaka mwabao buna kwamba ni boba teka bansonga mu condition mimpa ya kulonga kubaha mikanda bwali mayini munganda njika to ni bibliothèque quand on a une bibliothèque, une bibliothèque virtuelle, une bibliothèque en ligne, une bibliothèque physique, il n'y en a pas. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de librairie. Quand on a une librairie, quand on a une bibliothèque. Donc c'est déjà un problème.
hikala mulonyu ya mkalasa ningwa kalasa ka kwinshi ningwa kuchika jilu chibanda ningwa mu université uya mkalasa kadika ini mwabo akabala biko bintu bishilani bili bamwambila mkalasa mais c'est déjà à côté na ya mai na shala mu kwata ntulo mutu baba mulongesha mkalasa kadika la mulongesha fu mutu angata henda bibi mukenda kalasa kadika la mulongesha fu mubala wenda mukandu jina wa mubala bibi jimanya jibi jiwa hecha jikijwa shaje bana jibo kashidi bolka tujini mu nganda jikeku bwa jitanta ja bansonga tujini jijinga ni ma centre culturel ouais mu yoku nani ku katanga ya les centres culturels français Hall de l'Étoile ouais mu yoku Kinshasa il y en a beaucoup il y a même les centres Cali waba américains donc ku di centre Wallonie Bruxelles je pense ça y est il y a buni donc tout ça mbintu bitu jihabi mwakala nabi kwetu kunoye ku nganda jikeku mu province walo mami et même dans l'espace Grand Kassai parce que imangele mejukumbu jimai si hakumbusha mu mai université je pense bibliothèque bi habonzola au coin là à côté chana manya bibliothèque bi ko abani mebenzo bani mutu wanyu kari mu homoyi kadi chana manya ku bi ko abubiani mbomo ku ya facilement kufika ku bibliothèque publique bi ambwela mbala non librairie mon espace Grand Kassai je pense que je ne pense pas que ça n'existe plus chana mvulwani kumbujimai bidimo akala ko kwa librairie diko ko idimo akala yinga ya tufika nungu tubwela tusumba mami kanda tukabala kuna ni je ne pense pas no jini maya mimpa kuna kana je ne pense pas bon mai bon quand on est en auto nous avons la régie des eaux mais si ce n'est pas à domicile c'est pas chez tout le monde ce n'est pas encore accessible à tout le monde et aussi seulement les pouvoirs d'achat wa congolais pouvoir d'achat wa Kassaïen dans l'espace Grand Kassai pouvoir d'achat wa mwene mulo mami ni wa kungandanjika kachana makumba kwenza bwana bi mu permettre wa kwenza face ku facture à la fin de chaque mois facture wa 100,000 trop bas du coup mais facture wa 100,000 alors que wewe par mois alors que kungondu kwena maku réaliser 500,000 francs parce que beaucoup la 100,000 il faut qu'elle au-delà wa 100,000 mais si bien c'est que bwana kungondu ou dit dans moins de 100,000 pour qu'on ait face facture c'est compliqué. L'électricité n'en parlons même pas. Nous avons la chute ici à Kafumbu. Nani ba visiter bikola des années et des années. Donc bobu ba tole la nutibila moabeo. Tantam que c'est tout ni mudilo. Ce n'est même pas à rechercher. Tantam que c'est tout ni mudilo mu territoire nganda jike ou di capacité ka ko alimenter. Imo ya ku territoire yetu ya mu province yetu alo mami. C'est chito Kafumbu lu ko alimenter. Ça peut prendre territoire nganda jika nani prendre Moneditu, Lilu tout ça. Oui. Parce que tout le développement on peut commencer par les micro barrages. Avec les micro barrages on peut voir quand on ni yinga afuma kwa kanaka yi afika ni ahadi tukujimojimo aussi longtemps que kujika mkashit kuluseke kikala naturel c'est pas comme chala cha kumbujimai ici c'est naturel wa mueta temps wa kuya ko kuvoya umonani nous avons une chute naturelle et que chute naturelle où est beau ba mu mettre en valeur donc ba mu exploiter mon tantam que c'est tout ni mudilu donc ça fait partie de des besoins il y a une population vraiment toi sakidila wa boni toi sakidila bana betu wa batulonda njiba mola bani tudi bya boni bya kuno ambila bya boni bya kuno deja mukasai kaji tudi ni tatu ya mabia moi bya kwenzana bi mujimo e ma camera ma micro mushinduka wa kubanda kuheka nisisombu chindi nachi chitwenzana chi mujimo tunulomba no jambulisha jeno kakesa bwa tunileja bintu ebi mbiwakala mbula mataji wenza kadi mbula mataji kenu bienza to kaja tuji twetu bachola twenza tubimanya bwa shintu twenza mutu dibansonga lumu tubimanya bwa shintu twenza chilumbu cha shit wa Kafumbu tukatuba yigire mukulu mpwanyi mukwabu ujimu Belgique bwa bwa shit wa Kafumbu tangida ko kubwa lwabu bwanyi tuya ko kunabi Lukasa na shabana bitu babambikira mu États-Unis bwa nzembo ya kumbujimai kananga chikapa lusambu tangila iko ku malwao na shabana betu ba Masbel Miriam Kapinga moena Asbel Disanka a faso original a faso niba papa Jean-Marie nujibabu ni mamu Adel Yombu mu France bantu bonso babambikira ba Masbel bintu mbio baby tujini mabanje abonyi mukasai kaji katuni bantu bayiwakwa
kuenza bwani mabanja ao amweneka ku bantu anyi tuenzela mabanja twasakidila wabunyi kuji baba toela meje bakutwambulisha kanu humoyi bwalo bwa tisanje sokwasa cha kutuka kujimini dijinga jambulisha jenu wakakesa wa kabuni ibitwenza disanga jabuni sanga shala chimwenenu chola shala chimwenenu chenu ba kumba jasi kwamba ni bana betu bonso ba dibele mejini ba de beaucoup développer espace Grand Kasai ku matumbenda onso kaba homoito Sankuru Mbujimai Kabinda Ngandanjika Muika Chikapa et partout bonso ba di vraiment ni chakwenza bo espace Grand Kasai parce que espace Grand Kasai sur du monde ni si sangil monde ne il faut pas que bantu baloko perdre espace Grand Kasai qui est développé tout jusque là faut que bana ba du tout ba mukabinda ba mungandanjika ba muchileni bons bimanyina ku lwa tetu kutanta achana na zambi ka kutulo ko kutenzele tetu ngayetu to ujini lungenyi bulwanyi lwa kubenga tribalisme kansunga sunga bena ni bukwa bubutu butu jahani mabi wetu hao jina jani Frank Chola njimufwa tuji wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndo kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabulo babujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhomoyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubito fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi mom bwabiapalukama makumi chitema ni mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongo kibwalukai bena Kasai mbamwangala mundonga muyetu tujitwakula